أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد حمدي شكري كراسة مماري gospodare Allahe e gospodare Kataro Havaya e Puf, o gospodare Amaro, ko amen storia, ko din Islamu putia, e tunka imani ko Amaro kalbi mukla, a salavatim selami bičava, ji kamaro magu pegamberi, sallallahu alaihi wasallam, lesiri familia, lesiram Allah, o ashabi, emsoma nushak wa katrudinenfe, ji ko sunju dive, o Kur'ani musuneti ki praksa te anem ko borun, kao vem kaderi, Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmetullah. Amin počmijam nešto hari lafi kergam, znači tarusaran do trito ajeti, koto Allah azza wa jalla kavačeri wa aqimu salah, ono namazi klanine. Pa pominjam ne save buča vezano baš o namazi, a vajači ko lafi, koto Allah nastavini isto dva ajeti, palo so kavakeri wa aqimu salah, kavakeri wa ahtu zekat. Hem den zekati. Den zekati. Lafi zekati tano lendo, kataro arapsko lafi, so značini lesoro prevodi biovel tahir ili čistiba. Sarpenova Allah azza wa jalla u Kur'ani khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum leka tarolengoro mali sadaka, mislim preko zekati, sose tutahhiruhum te čistinene. Kad kreo pelafika taru zekati, amen džanaka je pejgamberes alihi salatu wassalam emnesere familijake, na ne dozvolimo zekatite priminen, to je stelen. Se o zekatitano ki osnova melalipa. Melalipa. Na vakeraja nečistoća. To nešto ja veru. Se omelalo hem nečisto i tane dvi različita buča. I si razlika maškarno. Melalotano, na primjer, čoreo panjakate, ko se ostali, hem ke deodova. Ovitano melalo, amana so nečisto. Hem ke si nešto melalo, ki ostova je ke ti namen pali napal ko namazi, melale buče šejenca o manuš, šelte kaldini. Za razlika ta rošeja koja je tane nečista, na tromalu. I taro uslove namaze se reka bolj ispravna tove, manuš tove so čisto pač, ovo, trupile soro, tano, šeja, normalno. Pa gdje nek razlika melalo hem nečisto. Pa je zekate se penaja kaj si melalipa. Pa omali čistini pe agar so manuš dela ulavi o zekati. Ma kad imamo zekati tano melanipa. Ama u manuške do dova ameli delo de butike čerelala, od ovo vele ibadeti. Te ulavi u manuš katar piromali o zekati, ker im dojo dia buti o insani kerela so ibadeti. Pa kad janka je pejgamberes alihi selam, sallallahu alaihi wasallam, na ne dozvolimo, ali okvakva je sile potreba emparipa, le se odvajtano mukloteljo, znači o zekati. Se kedo pejgambera i selam, neli ki penjardi predaja bičalje Muaze ibn Džebela u Jemen, vakerile se o Muaz leo zekati katar obarvale, hemde e čorolen. Znači ne maškar lende su itane barvale, a kade kase? E čorolengi. O Kur'ani naredino zekati.
a o suneti o doua potvrdini sad, kobor de la pezekati, koso de la pezekati. Allah ko hadisi taro Ebu Sa'id al-Khudri radijallahu ta'ala anka o Resul alaihi salam a kergea ko mali, ko manuši sile kataro srebro telal o panj okija na nezekati. Ko mali, ko deve, telal o panj deve na nezekati. Ko datule, ko hurme, telal o panj vestija na nezekati. Pomimo ko hadisi je nejasno merka, amen ova merke naštite halova, osim ako na frdaren ili ko kile ili ko gramje. Kad kelape lafe kad teko hadisi Allah ga ona so sam na ne zekati ko mali ko srebro odla vela menge panšelu enjavra dešu panč grami. O manuški osnova ko na nele srebro panšel enjavra dešu panč grame na neki obaveza tulavi, znači tulavi so zekati ko srebro. Ameno uvek pa kergam, pomingam ina pa na ker počmingam ki početka je surakoro i ne amen učila mašo zekati, pa kergam duitane uslovija šartija o manušte del zekati. Prvo ti te ispunini o nisab, a o nisab tamo dja granica je sarakana. Ako manuš narere panš ili njavardiš u panš grami srebro, ona ne borđe da te del. Enduit uslovi tano od vas su i sile, tari imovina, taro malj, ona te beše osoba. Beždive. To znači beždive kileste, kole se revasta, šparimo kistrana, bizadimo, te bi ovaj borči zekati te del. I onda kad pomini pa kad te ono srebro, uvek i toga kućiva sve baš o zlatu. Omanušte bi del zekati ko zlato, mora to velje, ovtoardeš ovto grame zlata. Istra. Amen. Sviđu ko amen da je se ljebu zlato. Znači ovtoardeš ovto gramija i tano ni sabi, te šaj leste te delpe o zekati. Panč dero je tamo jasno. Dobro, amena ne amen devama, inače dela peda kistoka dela pe isto zekati. Kao inšala i seh posebno sura kot je kela pelafi. Jer kad pominao Rasul sama kad te od datule, to jest o gurme, odva bi ih klole manuše 1000 dušel pregrštija, so ko kile bi javila menge šovšelu pindu 3 kile. Manuš koja ki sile la palmenike i sile koja. Te bi del zekati mora to vele šovšelu pindu 3 kile, te bi ovel borđi o zekati te del. Emo zekati delape ko samo štar buča. O zekati delape samo ko štar buča. Delape ki pšenica, delape ko ječa. Džara su ječmi? Dživ, sakmate se, dživ. Dživ znači, ja. A? Žito. Žito gačka, no, penale se ječa normani. Znači, ko hurme, hem ko šukedra kavilo. Kela pelafja klando osnovna prehrambena namirnice, koja kava samo štar buča, znači tamo manuša te dela tulalu zekati. Dobro, amen popute lafika čeratara klaki sura, džajnanik savi sura najbuće lape laftara kvataro propise zekate se. I suratul el-en'am, oje. Hem ki sura je teuba isto ke lape lafitaro mali. Hem znači, te pomini pe, ki savi stoka dela, ki sam po samo mali mora manuštu laviti del zekati, od te stana la esteri zenea, znači bud poopšteno kakera lafika taro zekati. Pa nastavimo Allah azza wa jalla u sarandu duito ili trito ajeti, kaj si jam, sarandu trito ajeti, Palo su vakeri wa aqimu sada wa atu zeka, wa Allahi vakeri wa ruke'u ma'rakin. Hem tu men ruku keren o kolenca, so ruku keren. A kad te on ukutano pomimo, amen već pa kergama kalesta, sebe pika je obenu Israil, oni ne namazi. Kerena si ne namazi,
ama kopire namazia na sinele ruku. Nego on kata rokia, on bijan direktno kaj. I sećda bizo ruku. Pa interesno su Allah, znači, doj put ja potvrdi nakva. Pa aqimu sala, klanjeno namazi kretu preko početka ajete suro, ko kraja bajma. Orke umeraki, em ruku ken. Dobro, logično amen je manuško akaldin namazi so. Te će vam ruku. Ma pa je tamo pomimo sebe peja se u Benu Israil, ke da bi namazi kaldini na inene znači ruku. Kaj tamo jek. A oduj to, su Allah pomeni, potvrdini, pa u namazi ruku teče relpe, u Arapija po džahilijeti. Olahi nelen mišljeni smatrije, kaj je u kjeriba rukutano nešto so naštite prihvatine, na ne prihvatljivo baš i ne, ona što da te prihvatine. Pa kada hlape Allah o Hakim, Ibn Hizam, Ibn Huvejli, oftano je familija Hatidžake, radijallahu ta'ala anha, te primjenju islami ko Resuli. Ovdje uslove pejgambere. Kada se ja Rasulullah ne tako primjenjava islami, kao ova muslimani, ama puna bukmate na keravu rukuji. Nego puna bukmate džav, taro kijam, direktno ki sežda. Ova luterilo islam, aba dela uslove pejgambere. Delo uslov puna biti Allah, bukma, a puna dozvolima je o namazi kad kod ditav, deme taro kijami, ki sežda te džav. Ako islami sijek pravi, manuško amangela u islami te prihvatini, te o muslimani, naštite del nisavo šarti, nisavo uslov, u islami tamo o te agar savoj tamo, ili kaljen, ili naljen. Ovaj tamo to izbor, zove. Ili ka prihvatini, ili na. A u islami tamo je sam ko savoj. Ili kaljen agar sa sosi, a uslovija od vana postoji. Da bi se Allah manušen puna dobro. Neko vam muslimanjama, neko omange dozvoline i kamata. Delo uslov, me privatno je stan, ova dozvolinen slova, ova kamata. Znači, naštijani ja, no? Pa u ruku tamo potvrdimo Kur'anea hem sunetea. O pejgambera islam objasnim ga sar kerala pe ruku. Hem sar kerala pe uzalo ruku teme seđna. Ko ruku tamo bud bitno manuške da namazi kerel, hem džala ko ruku, odrumu ole suramen stanula keraja, ravno te ovel. Ravno te ovel, hem pireva stenca okročja pire te astaro. Pa je tamo bud bitno. Saravela ko hadisi, kato Rasul salam, kada pejgamber sam ko ruku bi džal, ne bi bud piroše rovaz del, ko ruku do kitanu, ni bi vas dele bud, a ne bi ni paso, mukelli bud. Nego bi ravšini pošero zajedno pire dumove. Ravno je dumoja bilo. Pa negde čak mape, kad bi čorene se pani uprav ko dumo, ko boro dumo lesoro ravno i ne upani bi ja čol ko dumo so. Mirno. Ne bi pero. Kuma Allah azza wa jalla na Kur'ani irka'u wasjudu. Ruku keren hem so seđda. A Allah ku hadisi Rasul sam kaj vakira gjar kada nikoj tumendar mangela seđda te kerel, kan objasnini peso o propise seđda. Ona neka stegini pirena kea hem piro čekat te neki put. A pire šake neka puvja stari, hem neka pire musja raširini. Pa je tamo suneti u manuške da bud, sežda čerela, očekate monak ste gimete ovente neki put. Šakenca o manušte džal, hem pire musja te pravilte raširine pa strana. Ovo je tamo suneti taro Rasula a.s. Taro greške ki seđda i tane pa su amen stano dikha, manušte mukeu pire
lactie, ni pot lactice, ni piremu sia cred, te mukelen barabar pire vastencar ki puftele pateravšine na gyar. Поэтому там грешки, поэтому често. А вы на предай подва, значи, просто само позорим, ма mai mitirilen, educelen, kokeriba e sećda. Isto gyar da tari greška e sećda kiri, buti bitno, o manuške da ki sećda džala, te na pružini pe butan glav te na džala. So često desini pe lova. Dar greške e da o manušte kedel pe but, pa pirovođite a stari pireća agenca. Ovaj tam greške, kola često so desine nape. A korukutiri namenu pre greške kolo manuša čerena korukuke da džana so pire vastenca okročiana starena aghihar. Znači, ećan, o manušta staru aghihar. Na nea stari bako strane saramen, buđene karaka, ki strana gea pe vastai, gea vestra, o e croci mora te avela gea na ența, na glav te a stari. Letano pravilno rukujemo, letano ruku sad ke beo rasuli, em si kav gea shaben, znači, sad kerela prvo. Pa buti bitno, uzalo ruku, kada manuš čerel, ti spravili šukar pirodumo, a pirošero te anel barabare dumoje ako zomšaj. Pire kročija te astarlen ađehare, a na ađehar ili na dženava ađehar, nego ađehar. Ki seć da ke da džala, buti bitno čekate monak ste gime ki te pikate oven, pastenca ađehar, na ne ništa ađehar. Sari sidi, sari razna način ja nešto izmislinjena, osim Allah sallallahu hadisi. Manu što mu keo pe šake, te vas deo pe musija, hemlen hari ki strana te pravel. Onda je tamo ispravno kolo. Pa buti bitno, ki seć da, očekate monak toven ki seć da, ki te pika takime, lepime. Se si učenjaki, a čak kola je ta neko stav. Manušku ana mu kela, pošero, ki te pika, ki seć da sa valani, na stari na cheia hem cecatea, ma lesoro namazi na neispravno. Znači, isel do astavida. Pejgamberea islam kao acerea ghear, ma naredimoi mange sećda te kera, koje vta deila. Pa pominu peygamberi, penava o cecat, amanaia si kavi konak. Ghear Allah ki predaje. Muiela keri ocecat, genela, soi cu same sa delia ele se naredimoi seși da te kera. Penela ocecat, asicali conac. Sosonakem ocecat, doaita no iec te isto cocal. Acala dui, ai ciuni pe iec cocal. O asta, dui, o două ăla trina calen. O čanga, hemtelona jako emanušesere pre. Kobor samo avdije klanjačija, kula namazi klaninena, a ponak še nikad ki te pika na mukena. Ili pa počekat, samo na ker, simo diaverzija. Naprimjer, nekoj siren sa frizura moderno i nalate u minima, ona mu kela samo onaka starije te pika. Pa kaleo manuš na alajem te keleo peske, em te rizikuini, lesoro namazi znak pitanje te ove, opasno buti. Se si učenjaki ako lava kerena, kaj tamo me kruh, e manušese seč da te kereo, a ošero lesoro čak kretu čardo te ove. Kad kuna pe kretu čardo te ove, mislini pe sadik to vele upravo šeroso ka učari kretle so čeka take jana. Pa već zabranimo, ko ne stavi učenjake i tamo dvame kruh, zabranimo manušo šero to vele se učardo di sovaja, so ka sprečinite takini so. Te pika ki seš da ke da kađao. Normalno, si ihtilafja kate, si ihtilafja.
Aleke, fino te jana, kosalo sa mišljenja učenjakija i kerena peket, kerela pela fitaro, keriba je sežda. A ako isipnula pe nešto manušese su smetini, kada je sežda kerel, i sile pravo ko namaze doa te čistini. Ама doa čistima da je sile je kedebi. Klaninea, primjer ko patosi, nešto di kea troje ili sođena prašina. I si tu pravo te čistine, amo samo je potez te kere. Samo je potez. A to je kada se u namazi? U namazi ja kera. A neka no manu salamende, a meni džio doana mora, šukarti, kala. Ne. Samo je poteze mogu tamo. Ker gjan je potez čistinjan u kea som. Tiro šero. A gjar Allah posuneti. A gjar znači Allah posuneti. Pa nažalost takova buča buthari, omanuša kao propis pre džanena. Ili džanena ma pali silen od ja šubha andra u len hala. Da, od ujko džajtane. En buti bitno manuš da vol smirimo. Kao amen stavamo vačerama, subhanallah. Buti bitno manuš smirimo to volko namazi, pogotovo kad kerla pelafi taro ruku, eme sežda. Sada ovako hadisi, tao ibn Mesud radijallahu ta'ala anka, Rasul sama kad ja na ne ispravno namazio kolese ko na smirini piroduno, ko rukujem ki sežda. Na vredini ne se odoa namazi ništa. U smislu pa su isjamendo pa tempo. Djelo uštija direktno ki sežda. Tari sežda maš kad duj sežde, džio manuš na smirini poduno. Ne de čak kao manuš, dži na smirini pe u šeju proleste koja je tamo. Na tromote cerel javer pokret. Penjardui tamo sa salam ke predaja neli je ke manuše poput putja i rinjale, sebe pikaj na ine smirimo doko namazi klaninja. Klajno namazi, alo irin tu klajn plan se tuča či pa se namazi na klaninja, ili možeš klajn i pali, ili plan, na klajn, pali klajn. Neko băr pute o răsat să am iringhiale să iei pe loaca e smirimona sine. Pavarel mă te pazini piro namazi, em te pazini staro ne căldini, ipak Mateo sau dva cu lufti, mucinea, tu trudinea, tu žrtvuinea, ko zumjan kaderi normalno, i ko kraja tavem, odvan ko Allah te na raketan je bavi štetan. Hemi manušese na ne dozvolimo te căldini, osim ko način sa căldingeau peigamberi. Hai tamo budi. La casa mi kao kera. Amen. Bud puti džanate staramen. Ko ne save mezhebija u stvari. Anu la mezhebija li pripisinao do la načinja, mezhebe se ko u stvari mezhebi najle veza od olja. Znači, puti bitno manušte klanini o namazi sa su klaningelu peigamberi selam. Naravno, qualche pena na ne dozvolimo še se te klanini, nisa raver osim sa klaningeu peigamberi, na ne isto kova klanini, hem na upotpunini piro namazi sarvalani, hem kova hić na klanini. To je razumina, znači kad te haluali. Na ne isto kova căldini, ama na upotpunini. Hem barabar te ono kolea koja hić nisam na klanini, on svakako na ne isto de reći. Ama na priličine manušese koja klanini, te rumini korkori pese u ibadeti, šaj razlika je minuti. Na dolikuini manušese, čere ibadeti razlika šaj, so pobuter korukujni ki sežda posmirimo, pohari, posporoka klanine, šaj povavi to tek minuti. Klanine o fazi 3 minuti. Ama te klanine ne stine 4 minutija, še ko tu ke po ispravno namazi. Pa, sigurno. A razlika je minuti. Se ve 5 minute se, u manuš skrvareni, pa rumini korkori pese o namazi. Co se? Ti kjelo koteare, am te kjelo nešto bez ezela. Ka kjorela fi, si celo rad baritan. 5 minuti u pitanju, na kjelo loga su ki kjole poakla. Orke u me rakiin. Keren ruku o kolenca kola ruku keren. Ne sami učenjaki, ali keren.
Kaj kava odnosili pe samo ko namazi ko džemati. Većin akva da na odnosini pe sova kerjan znači kaj nego akva odnosini pe kaj vorke umerakir a odazvinen tumen kaj manušenca ko džemati kova o namazi klanine. Većina učenjaka, znači barodeo da učenjaka i tane ko stavi kaj namazi ko džemati tano so suneti. Dok je verava čerena kaj tano fardul kifaje. A verava kerava kaj tano so fardul ain. Sjemo mišljenje. Naprimjer, sada je džuma. Sad su sije džuma. Dobro, pa je tamo stavtaro zahirijska učenjakija. Olajta neko od vas stavi kaj tamo namazi ko džemati, farz obaveza, svako je keman uče se to da zmenite ko džemati. Dok je učenjak gledam, da, ako je deo tamo manušao da zmenite ko džemati, ako avelo je fardul kifaje, ako deo averduto tamo slobodimo. Amo namazi ko džemati je tamo povredno. Nego li korkor. Kek predaje vela bišu panč, a ti dujta vela biševta derece. A kava bišu panč derece, biševta tani razlika ko džemati. Neli, arakem predaje, negdje pape biš panč, negdje biševta. So se negdje biš panč, negdje biševta. Ova se bepi na ne da sa ista u džematija. Derece je nagrade namaze svidi zavisini kata u džemati. Sosi. Kojeg džemati si tu men? Klanjena posmjereno, pohari, poupotpunjeno namazi. Nagledaj ta ni pobari. Aj si tu men džemati kolana kireno, da ono potpunjeno, si garena, te nam kvalim klanao. Onda je nagrade ta ni so. Potikni. Ma ti si je buti soitano pobaro broj katalo džemati. Pobari ta nije nagrada taro namazi. Agyara Allah ko hadisija. Agyara Allah ko hadisija. A ne sabe pa penena na, kva bišu panđe, biševta derece penela, quando no vakti hine bišu panđ derece, onda vilopno Džibrila i sam ba iste pejgamber selam, kaj nagrada je tani bajardi, nema kano li ko biševta derece. Sema kva mišljenje, amo u prvo mišljenje tamo poispravno. Lestar ka kerahari pogu terlafi, ko ja verku konča Allahu ta'ala ketka nastavina, ka teka čovala esere izenea, pa lajkam na hajrite delta ako bešiba i nešto korisno te siklova, ovdje sa stepnom ko se gori, u ahiru davana, alhamdulillahi, rabbil alamin.